Radovane Milovane, hvala ljudi što pratite moj YouTube kanal. A vi koji ne pratite, zapratite i stisnite zvonce. Nastavljamo sa sitnim plemstvom. Korinić, Ljubisalić, Radan. Korinić prezime, srednje prezime Ljubisalić po ocu Ljubisalu, staro ime koje danas više ne postoji, od ljubiti, biti ljubljen, biti voljen. Najbliže ime danas koje je živo je Ljubislav i Ljupko, te neka srednjovjekovna imena koja su živa kao prezimena, a to je Ljuboje, te Radoje, u ovom slučaju koje je najbliže imenu Radan, također od korijena radovati, znači Radan Ljubisalić Korinić. Vukac Kosača. Vukac sam već nekoliko puta spomenuo u prethodnim snimcima, od Vuk i nastavak Ac, česti nastavak u tom vremenu. Vuk, proždirati smrt, stara riječ, još iz praslovenskog. Kosovčić, Đurjan. Đurjan je ponarođeni oblik hrišćanskog imena Georgijem, samo malo drugačije oblikovan. Te Kosovčić Živan. Živan je još uvijek živo ime, živiti, živjeti. Kosovčić Ivan, hrišćansko ime, od Jovan, odnosno od Ivan oblika. Kosovčić Joko. Ime Joko je u stvari domaće ime, iako većina ljudi ga ne smatra takom. U njemu se krije stari domaći korijen jokiti, što znači goditi. Najbliže imenu Joko je žensko ime Joka, koje je još uvijek živo. Također od jokiti, goditi, ugoditi, prijati. Milan, umiljat, Mio, Kosovčić, živo još uvijek ime. Nikola, hrišćansko ime, posvetitelju. Kosovčić Orliban, orao, onaj koji visoko leti. Znači Orliban, staro ime, sjećaju ga se drobnjaci kao plemenskog starješine. Ime inače znači od riječi orao, stara domaća riječ orao, plemenitost, a ban, baniti, veličati. Znači, bukvalno njegovo značenje je veličati, plemenitost. I nije mitološko i preuveličano ime, nego je stvarno postojalo tako, u tom obliku. Kostanjić Vladislav, vladati u slavi. Kostanjić Jurije, juriti, brzo trčati. Kostanjić Pavle, Pavle, hrišćansko latinsko ime. Kostanjić Radoje, Radoje, radovati. Veseliti. Kraguj, muško ime. Ovdje piše da je čovjek bana tvrtka. To je stariji pomen imena Kraguj. Mlađi pomen imena Kraguj je u toponimu Kragujevac, ali to ćemo obraditi kada bude vrijeme oblasnih imena. Sada smo još uvijek na sitnom plemstvu. Kragujević, Staver, strano ime koje dolazi iz latinskog jezika. Kragujević Hranislav. Hranislav je, koliko sam upućen, još uvijek živo ime. Hraniti. I Slava, slaviti. Krajisalić Nenko. Ime Nenko je istog značenja, odnosno sličnog značenja kao i Nenac, koji je objašnjen u prethodnim snimcima. Krajisalj je staro ime po kome je dobilo ovo prezime. Kraj, završetak, znači cilj da bude zadnje
dijete, kada se upotrebljavalo bilo koje ime sa korijenom kraj ili završetak ili svršetak. Krajčinović Radoje, Krajčin, Radoje radovati. Krasojevići, Kresojevići, u pitanju je rodonačelnik Kresojem ili Krasoje, u ovom slučaju je Kresojem zabilježen pod imenom Kres, znači to je onaj kamen koji je služio za paljenje ognjišta, znači da je rođen na ognjištu, odnosno u krugu ognjišta, zbog toga se zove Kresojem. Te u prezimenu Krivonosović se krije staro ime Krivonos, osoba koja je imala nakrivljen nos. I Križanić Jurko. Jurko je čovjek koji je rođen na brzinu, odnosno brzo, prije vremena. Zbog toga je juriti, brzo trčati. Hvala vam ljudi što ste me slušali pažljivo. Zapratite me i stisnite zvonce. Do sljedećeg slušanja. Hvala i ugodan dan.